지난번에도 조금 부탁을 좀 드렸는데, 그래? 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 은혜 가운데 저희들을 불러주신 거 감사합니다. Арамбархаа минь өнөөдөр ч гэсэн та өөрийнхөө нэг үлсэл донд биднийг дуудаж цуглуулж өгсөнд баярлалаа. 이 시간에도 하나님께서 저희들을 사랑하셔서 하나님의 말씀을 주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн та биднэрт өөрийнхөө үгийг ойлгуулж өгөөч. 요나서를 통해서 하나님 저희들에게 필요한 말씀을 주시고 그 말씀을 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Ёна намаар дамжуулан таны үгийг та бидэнд өгч байгаад баярлалаа. Тэгээ таны үгийг сайн ойлгоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 요나서 1장 네 번째 대지입니다. За өнөөдөр Ёна 1-р бүлэг тэгээд 4-р хэсэг нь байгаа. 네 번째 대지, 요나가 바다에 던져짐. 4-р хэсгийн гарчиг нь болохоор Ёна далайд шидэгдсэн. 11절부터 16절입니다. 11-ээс 12절에서 아니고 11절 16절까지 11-ээс 16 дугаар ишлэл гэж байна. Би 11절 읽어주세요. урд нь 12-аас 16 гэж байгаагүй лөө. 11절 읽어주세요. За 11-р ишлэл шээ. Далай улам хүчтэй шуурсан учраас тэд түүнд далайг намжаахын тулд бид чамайг яах болж байна вэ гэв. 자, 바다가 점점 흉흉한지라 이렇게 기록되어 있습니다. Далай улам хүчтэй шуурсан гэж байна. 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐. Тэгээд нөгөө онгоцон дээр байсан хүмүүс Ёнад далайг намжаахын тулд бид чамайг яах болж байна вэ гэсэн байна. 그러니까 12절 읽어주세요. 12 Ёна тэдэнд намайг барьж аваад далайд хай. Тэгвэл та нарын төлөө далай намжнаа. Учир нь та нар дээрх энэ хүчтэй шуурга надаас болж байгааг би мэднэ гэж хэлв. 예, 이 뱃사람들, 이 선원들이 요나에게 우리가 어떻게 해야만이 이 바다의 바다의 바람이 잔잔하겠느냐 이렇게 물어봤습니다. За тэр онгоцон дээр байсан хүмүүс Ёнад энэ далайг намжаахын тулд би чамайг яах вэ гэж асуусан. 그러니까 요나가 하나님의 뜻대로 대답을 한 겁니다. Тэгээд Ёна болохоор яг Бурхны хүслээр хариулсан байна. 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라고 합니다. Ёна тэдэнд намайг барьж аваад далай руу хаяа гэсэн. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라 하고 대답합니다. Тэгхийн бол далай та нарын төлөө намжих болно. 너희가 이 큰 폭풍을 만난 것은 나 때문인 줄을 내가 안다고 했습니다. Учир нь энэ салхи шуурга надаас болж байгаа гэдгийг би мэдж байна гэсэн байна. 우리 하나님의 일꾼들은 어떤 문제를 해결할 때 분명한 하나님의 말씀을 확신하고 그 말씀으로 해결해야 됩니다. Тэгэхээр Бурхны ажилчид бол ямар нэгэн асуудал тулгарх юм бол тэрийг заавал Бурхны аргаар Бурхны үгийн дагуу шийдэх хэрэгтэй юм аа. 이 하나님의 말씀은 우리의 생사화복을 주관하시는 그런 생명의 말씀입니다. Бурхны үг гэдэг бол бидний амьдрал, үхэл, жаргал, зовлон
бүгдийг одоо шийдэж байдаг амийн үг юм аа. 예, 이 본문에서 요나는 바다의 폭풍이 점점 더 거세게 일어나는 것을 보고 깨달은 것입니다. Тэгээд энэ саяны үрсэлслээс харах юм бол тэр салхи шуурга улам хүчтэй болж байгааг Йона өөрөө ч гэсэн хараад ойлгосон байна. 나 때문에 그 요나 자신이 자기를 가리켜 내 죄 때문에 이 바다의 폭풍이 일어나서 이 배가 아주 위험하게 됐다는 것입니다. Юуг ойлгосон бэ гэхээр надаас болж миний гэм нүглээс болж энэ хөлөг онгоц аюулд орлоо гэдгийг ойлгосон байна. 그래서 자신을 바다에 내던지라고 말합니다. Ийм учраас намайг талаа руу хаяа гэж хэлсэн. 그래야 바다가 폭풍이 잔잔해지고 그리고 배가 안전할 것이라고 말합니다. Тэгхийн бол энэ салхи шуурга намдаад онгоц аюулгүй болно. 그리고 요나는 자신의 죄를 공개적으로 뱃사람들에게 이렇게 폭로합니다. Тэгээд бас дээрэс нь өөрийнхөө одоо гэм буруутай гэдгийг тэр онгоцны хүмүүст одоо шударгаар хэлсэн байна, илчилсэн байна. 그래서 요나는 너희가 이 큰 폭풍을 만난 것이 나의 죄 때문이라고 나의 죄 때문에 그렇다고 이렇게 고백을 합니다. Тэр онгоцны хүмүүст хараад хүмүүст хандаж энэ хүчтэй шуурга надаас болж байгаамаа. Одоо миний гэм буруугаас болж байгаамаа гэж хэлсэн. 요나가 이렇게 뱃사람들 앞에서 자신의 죄를 인정하고 자신의 죄 때문에 이 바다에 큰 폭풍이 일어난 것을 이렇게 솔직하게 고백하게 됩니다. Тэгээд Йона ингэж тэр онгоцонд байгаа хүмүүст өөрийгөө гэм буруутай гэдгийг яг шударгаар хүлээн зөвшөөрсөн, улаасан байна. 그래서 요나는 그 책임이 자기한테 있다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ одоо явдлын энэ аюулын одоо хариуцлага нь бол над дээр оногдноо. Миний хариуцлага юм аа гэж хэлсэн. 그리고 그 책임을 자기가 지고 바다에 던져지겠다는 것입니다. Тэгээд тэр өөрөө бүх хариуцлагыг өөрөөд далаар хаюулъя, шидүүлье гэж хэлсэн байна. 우리가 여기서 배울 수 있는 교훈은 하나님의 일꾼들이 하나님의 말씀을 불순종할 때 그 죄 때문에 이렇게 세상 사람들이 큰 환난을 만날 수 있다는 것입니다. Эндээс бид юу суралцаж болохыг хэрэг бурхны ажилчид хэрвээ гэм нүгэл үлдээж бурхны үгээс дуулуургүйгээр бурхны үгэнд дуулуургүй байх юм бол бидний эргэн тойронд байгаа энэ дэлхийн хүмүүс зовдгоо, зовлон гамшиг тэдэнд ирдгээ гэдгийг өгүүлж байна. 그래서 이 세상의 모든 일어나는 환난, 어떤 재난이라든가 어려운 일이 일어날 때 하나님의 일꾼들은 다른 사람을 원망하면 안 됩니다. Тэгэхээр бурхны хүмүүс л ялангуяа энэ дэлхий дээр болж байгаа ямар нэгэн асуудал, зовлон, бэрхшээл, эсвэл гай гамшиг зэрэг асуудал тохиолдох юм бол ерөөсөө бусд руу бурууч гэж болохгүй. 하나님의 일꾼들은 교회가 책임을 져야 되겠다. 이 교회 죄 때문에 하나님이 이렇게 환난을 일으키셨다를 깨달아야 됩니다. Бурхны хүмүүс бол бурхны ажилчид бол энэ бүхний одоо хариуцлага бол чуулганд байгаамаа. Чуулган энэ бүгдийг хариуцах болно, хариуцлагыг үүрэх болно гэсэн хандлагатай байх хэрэгтэй. 그래서 하나님의 일꾼과 하나님의 교회가 하나님의 뜻을 불순종할 때는 그 죄값으로 세상에 환난이 일어나게 돼 있습니다. Тэгээ бурхны хүмүүс болон бурхны чуулган өөрийнхөө одоо үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй байх. Тийм үед бас бурхны үгийг зөрчиж дуулуургүй байх үед
бидний эргэн тойронд байдаг одоо гим зэмгүй гэхэд хаашаа энэ дэлхий дээр байгаа бид нар эргэн тойронд байгаа тэр хүмүүс одоо тэр зовлон гамшиг тэр хүмүүс дээр буудаг байх нэ. 예. 하나님의 일꾼들은 모든 일의 책임을 다른 사람에게 돌리지 말고 자기에게 돌리고 자신이 먼저 회개해야 됩니다. Тийм болохоор бурхны хүмүүс бурхны зарцнаар альва асуудлын одоо гин буруу үүрэг хариуцлагыг ерөөсөө бусдад тохож болохгүй харин бүгдийг өөр дээрээ хүлээн авч хариуцаж гимших ёстой юм аа. 교회에도 여러 가지 문제가 일어나면 다른 사람들에게 책임을 돌리지 말고 예, 교역자가 자신이 책임을 지고 자기가 먼저 하나님 앞에 회개를 철저히 해야 됩니다. Чуулганд ч гэсэн асуудал гарах юм бол чуулганы хүмүүс буюу итгэгч нарт одоо буруу тохиох биш пастор болон хончид тэр ахлагч нар удирдагч нар бүх хариуцлагыг өөр дээрээ өөрч гэмших ёстой. 자, 에레미야 5장 1절을 한번 찾아보세요. 에레미야 5장 1절. За Иремия 5-ын 1-р эшлэгийг харъя. 한번 읽어보세요. Иерусалимийн гудамжаар нааш цааш хэрэн яв тэгээд харж ажигл шударгыг үлддэг үннийг гэрлэхийлдэг ганц хүнийг олох гэж задгаа талбайнуудаар олбол би тэр хотыг өршөөнө. 예루살렘이 멸망하는 그 원인은 바로 죄 때문에 멸망한다는 것입니다. Иерусалим тэр гэм нүглээс болоод суурх болно гэж зөвнсөн байна. 그 죄는 뭐냐 하면은 정의를 향하지 않고 진리를 구하지 않는다는 것입니다. Тэр гэм нүгэл нь чухам юу байсан бэ гэхээр шударгыг үлддэггүй, үннийг эрэлхийлдэггүй гэсэн. 정의를 행한다는 것은 하나님의 뜻대로, 하나님의 말씀대로 행하지 않는다는 것입니다. Шударгыг үлдэхгүй байна гэдэг нь бурхны хүслийн дагуу үлддэггүй гэсэн. 또 두 번째는 진리를 구하지 않았다는 것입니다. хоёрдугаарт нь болохоор үннийг эрэлхийлдэггүй гэсэн. Тийм ээ. 진리를 구하지 않았다는 것은 하나님을 찾지 않았다는 것입니다. Үннийг эрэлхийлдэг гэдэг нь болохоор үннийг хайдаггүй гэсэн үг. 그래서 이 교회는 날마다 하나님의 말씀대로 행해야 되고 또 하나님을 찾아야 되고 하나님의 도우심을 구해야 됩니다. Иймээс чуулган бол өдөр бүр бурхны хүслийн дагуу үлддэг байх ёстой, шударгыг хайдаг, үннийг эрэлхийлдэг байх ёстой. Тэгээ бурхны хүслийн дагуу дуулууртай байх ёстой маа. 이와 같이 요나도 바다에 큰 폭풍이 일어나서 그 뱃사람들과 그 배에 탄 승객들이 큰 위험에 처하게 된 것은 오로지 자신의 죄 때문이라고 분명히 밝히고 있는 것입니다. Тэгэхээр Йонач гэсэн энэ хүчтэй салхи шуурга тохиолдоод тэгээд тэр усан онгоц аюулд учирсан байгаа нь яг өөрийнх нь одоо гин буруугаас болсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. 그래서 우리는 우리의 죄 때문에 하나님의 징벌이 사람들에게 내리지 않도록 항상 회개하고 깨어서 기도해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр бурхны тэр шийтгэл, гайхамшиг, уур хилэн бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн дээр буухгүй байхын төлөө үргэлж санар сэрэмжтэй байж гэмшлэр эзний өмнө дуулууртай байх ёстой маа. 여러분들도 교회를 섬기는 데 있어서 교회가 어려운 일이 온다든가 교회가 큰 어떤 시험이
올 때에 다른 사람을 원망하거나 다른 사람을 이렇게 책임을 돌리면 안 됩니다. Тэгэхээр чуулганд ч гэсэн бас асуудал юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн бэрхшээл тохиолдох үед бидний эргэн тойронд ч гэсэн асуудал бэрхшээл тохиолдох үед ерөөсөө бусдыг буруутгаж болохгүй. 그래서 교역자가 항상 먼저 책임을 지고 내가 하나님의 뜻을 거역한 것이 뭐 없는가? 내가 하나님의 뜻대로 불순종한 것이 뭐가 없는가? 그걸 찾아서 우리가 회개하고 버려야 됩니다. Пастор ахлагч нар өөр дээрээ тэр хариуцлагыг хүлээн авч би бурхны өмнө гин буруу хийсэн зүйл юу байна? Бурхны хүслийг зөрчиж өслийн эсрэг дуулуургүй байсан зүйл юу байна гэж үргэлж өөрийгөө нэгтлэн шалгаж явах хэрэгтэй. 여러분들이 교회에 성도 한 사람이 시험에 들거나 성도 한 사람이 이렇게 어려움에 처했을 때 우리 자신들이 하나님 앞에 기도를 많이 해야 됩니다. Тэгж болгоны чи хэн нэгэн хүн хэрвээ гим нүгэлд автах юм уу эсвэл буруу замаар орох юм бол чуулган тэр чигтээ тэг ялангуяа пастор ахлагч нар тэр хариуцлагыг өөр дээрээ шууд хүлээж авах хэрэгтэй. 또 여러분의 자녀들이 죄를 짓거나 어떤 환난을 당할 때 어려움을 당할 때 자식들을 원망하지 말고 이 부모가 먼저 하나님 앞에 잘못한 것이 없는가 이걸 찾아야 됩니다. Мөн гэр бүлийн хувьд ч гэсэн адилхан үр хүүхдүүд чинь ямар нэг асуудалд орох юм уу эсвэл буруу замаар явах юм уу эсвэл хүнд асуудал бэрхшээлт тулгарх юм бол хүүхдээ буруутгахаас илүү эцэг эхчүүд би бурхны өмнө ямар нэгэн гин буруу зүйл хийсэн үү хүүхдтэй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар буруу хандаж байсан уу гэх мэт тэр хариуцлагыг өөрөөсөө эхэлж хайж өөрийгөө эхэлж нэгтэлж үзэх хэрэгтэй маа. 우리가 이 요나를 통해서 자신을 바다에 던지라. 그리하면 이 풍랑이 잔잔해질 것이다. 그 말을 통해서 우리가 많은 교훈을 받아야 됩니다. Янагийн энд хэлсэн намайг барьж аваад далайд хаяа тэгвэл та нарын төлөө далай намж холноо яцран энэ бүхэн надаас болж байгаамаа гэсэн Янагийн үгээс бид нэр маш их зүйлийг олон сургамжийг авах хэрэгтэй маа. 하나님의 일꾼들은 항상 그 모든 일의 책임을 내가 져야 된다. 하나님 앞에 그걸 깨닫고 사명을 감당해야 됩니다. Бурхны ажилчид болвол үргэлж бүх зүйлийн хариуцлагыг өөр дээрээ хүлээж авч би бурхны өмнө зөв байх ёстой, бурхны өмнө гимших хандлагатай амьдрах ёстой гэдгийг цагуурал санаж авах хэрэгтэй. 모세는 백성들이 원망하고 불평하고 하나님의 불순종할 때도 항상 그 백성들을 원망하지 않았습니다. Мосеч гэсэн харах юм бол ард түмэн үргэлж гомдлож, гонгинож байсан. Харин Мосе бол ерөөсөө ард түмэнд тэгэж уурлаж, уцаарлах ч юм уу тэдэнд сэтгэл хөдлөлөөр хандаж байгаагүй. 항상 자신이 먼저 하나님 앞에 엎드렸습니다. Ард түмнийг буруутгахаас илүү үргэлж өөрөө эхлээд бурхны өмнө очиод өвдөг, сүгддэг байсан. 하나님 앞에 엎드려서 그 백성들을 불쌍히 여겨달라고 기도했습니다. Бурхны өмнө очиж өвдөг сүгдөөд ард түмнийг та өрөвдөж өршөөгөөч гэж залбирдаг байсан. 우리도 그러한 이제 태도를 가지고 항상 내가 책임을 져야 되겠다 하는 이러한 정신을 가지고 교인들을 잘 인도해야 됩니다. Бид ч гэсэн тийм хандлагатай бас тийм одоо үргэлж би л одоо тэр үнд хариуцлах хүлээн би л гин буруутай гэсэн тийм бодлоор ард түмний өмнө хариуцлага өргөх ёстой юм аа. 그럴 때 교인들이 이тгэгчдийн өмнө хариуцлага өргөх ёстой. 하나님의 일꾼을 신뢰하고 하나님의 일꾼을 존중하게 됩니다.
Ирээд их юм бол итгэгч нар маань ч гэсэн бурхны зарц нарт илүү одоо итгэл төрж та нарыг ойлгодог болно. 그 교인들이 내가 잘못했는데, 내가 죄를 지었는데, 내 죄 때문에, 내 잘못 때문에 우리 교회 하나님의 그 일꾼이 나 때문에 저렇게 기도하는구나, 나 때문에 회개하는구나, 이제 그것을 보게 됩니다. Тэгээд итгэгч нар маань ч гэсэн би гим нүгэл хийсэн би одоо буруутай байхад надаас болж пастор маань ахлагч маань ингээд миний өмнөөс гимшиж байгаа юм байна. Миний өмнөөс залбирч байгаа юм байна гэдгийг харах болно. 어떻습니까, 여러분? 여러분들도 요나처럼 또 모세처럼 그 교인들의 잘못이나 죄를 대신 짊어지고 하나님 앞에 회개하면서 이렇게 십자가 지고 이렇게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 그런 사역이 되시기를 바랍니다. Тэр бурхны ажлыг хийж байгаа та бүхэн ч гэсэн Мосе шиг, Йона шиг бусдын өмнөөс тэр хариуцлагыг өөрч, гимшиж, тэгээд нэгэсэндээ өөрийнхөө загалмайг өөрч бурхны ажлыг хийгээсэй гэж хүсэж байна. 하나님이시여 저들을 불쌍히 여기시고 그들의 죄를 용서하시고 다시 일으켜 주시고 다시 살게 해달라고 이렇게 간절히 기도해야 됩니다. Бурхан минь та тэдний гим нүглийг уучлж өгөөч, тэдийг дахин та босгож өгөөч. Тэдний гим нүглийн хариуцлагыг эзэн минь би үрье гэсэн тийм зүрх сэтгэл хандлагаар хандах хэрэгтэй юм аа. 예수님은 우리의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 고난 받으셨습니다. Есүс бидний бүх гим нүглийг өөр дээрээ өөрч загалмайн зовлон гэдэлж нас барсан. 우리는 그 예수님의 일꾼입니다. 예수님의 종입니다. Бид нэр яг л тийм л эзэн тийм л Есүсийн ажилчид зарцнаар юм аа. 자, 13절 한번 읽어볼까요? 요나 13 1장 дугаар 13절. Эшлэл. Хүмүүс газар руу буцахдаж хүчтэй сэлүүрсэн боловч чадсангүй. Учир нь далай тэдний эсрэг улам хүчтэй шуурчээ. 그러나 그 사람들이 누굽니까? 뱃사람들이죠. 그 사람들이 힘써 노를 저어서 배를 육지로 돌리고자 했습니다. Хүмүүс гэдэг нь болохоор мэдээж тэр усан онгоцон дээр байсан тий онгоцны хүмүүс одоо усан цэргүүд ч гэдэг юм тийм хүмүүс байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ хүмүүс хүчтэй аль байдаг чадлаараа сэлүүрдэж онгоцоо тэр юу их газар руу чиглүүлэх гэсэн бол эргүүлэх гэсэн боловч чадаагүй. 그런데 바다가 그들을 향하여 점점 더 흉룡, 더 사나워지게 됩니다. Тэгээ далай болохоор тэдний эсрэг улам хүчтэй шуурсаа гэж. 그리고 그들의 노력으로 능히 육지에 갈 수가 없었습니다. Тэр тэднэр бол өөрийнхөө хүчээр өөрсдийнхөө орлогоор бол их газар руу буцах ямар ч боломжгүй болсон. 그들은 요나를 바다에 던지지 않고 그들이 노를 저어서 육지로 가려고 했지만 바다가 점점 더 바람에 풍랑이 심해지므로 능히 하지 못하게 된 것입니다. Амхандаа тэр хүмүүс Янаг далай руу шидчихгүй шиг бүгдээрээ сэлүүрдэж жагаад их газарт хүрчий гэж хичнээн хичээсэн боловч далай бүрж илүү догширч хүчтэй шуурж байсан учраас ерөөсөө хүч хүрхгүй байсан. 자, 14절 읽어보세요. 14 дэх эшлэл. Тэгэхэд тэд эзэнд ханшаарч эзэн болгоо биднийгээ болгоож энэ хүний амнаас болж биднийг бүү устгаач. Гэмгүй нэгний цусыг бидний дээр бүү тохооч. Учир нь эзэн та тааллаараа хийсэн гэв. 자, 이 하나님의 뜻은 요나를 바다에 던지는 것입니다.
Бурхны хүсэл таал нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө Йонаг далай руу шидэх байсан. 근데 뱃사람들이 차마 그 요나를 그 바다에 던질 수가 없었어요. Харин тэр онгоцон дээр байсан хүмүүс болохоор ерөөсөө тэгж Йонаг далай руу шидэх, далай руу хаяж зүрхлэхгүй байсан. 그래서 요나를 희생시키지 않고 자기들의 힘으로 그 육지로 가려고 했지만 하나님께서는 허락하지 않았습니다. Аминдаа л тэд нар Йонаг тэгж золиос болголгүйгээр өөрсдийнхөө хүчээр сэлүүрдээд их газарт хүрчээ гэж оролцсон боловч ерөөсөө бурхан тэрнийг зөвшөөрөв. 하나님께서는 하나님의 뜻대로 순종을 해야만이 모든 일이 해결되는 것입니다. Бурханы хүслээр л бүх зүйлийг дуулууртай хийж байж л бүх зүйл одоо бүтэмжтэй одоо зам ёсороо болтгоо. 인간의 노력으로 해결되는 게 아닙니다. Тэрнээс биш хүний хүч, хүний орлогоор бол болохгүй. 하여튼 사람이 살고 죽는 거, 이 모든 것이 하나님의 말씀에 달려있기 때문에 하나님의 말씀을 순종해야지 일이 해결되는 겁니다. Ер нь бурхны үгэнд л хүний амьдрах уу өөх үү гэдэг нь шийдэгдэж байдаг учраас бид нэр альва зүйл дээр бүхэл зүйл дээр бурхны үгийг л дуулууртай дагах ёстой. 그러니까 14절에 그 뱃사람들이 하나님께 부르짖어 기도합니다. Тэгээд тэр усан онгоцсон дээрээс хүмүүс бурханд хандан ашгарч залбирсан байна. 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마소서 하고 기도합니다. Юу гэж залбирсан бэ гэхээр энэ хүний амнаас болж биднийг бүү устгаач гэсэн. 자, 그 뜻은 그들이 요나를 바다에 던져서 이 죽는 것 때문에 하나님은 그들을 멸망시키지 말라 하는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хүнийг далай руу шидснээс болоод далайд хаяснаас болоод энэ хүний ам үрэгдэх юм бол түүнээс болж тэр үрэгдснээс нь болж биднийг бүү устгаарай гэсэн байна. 요나를 바다에 던질 것인데 요나의 생명을 바다에 던짐으로써 우리를 멸망시키지 말아달라는 겁니다. Тэр одоо яалтчгүй бид нэр Йонаг далайд хаяхаар болж байгаа. Тэгээд хаяхаас өөр аргагүй болсон. Тэгэхээр далай руу одоо хаяснаас болоод Йонагийн ам үрэгдэх юм бол тэрүүнээс болж бид нартай битгий хариуцлага тооцож биднийг бүү устгаарай. 이 뱃사람들이 원래는 하나님을 모르는 사람들입니다. Энд онгоцон дээр байсан хүмүүс л уг нь бурхныг мэдэхгүй хүмүүс байсан. 그래서 그 사람들은 각기 자기들의 우상의 이름을 갖고 있었습니다. Бүгдээрээ л өөрөөсөө хуурамч шүтэн шүтдэг өөрөөсийн гэсэн бурхантай ийм хүмүүс байсан. 그러나 자기들이 믿고 있는 그 우상의 신들은 바다에서 풍랑에서 자신들을 구원하지 못한다는 걸 깨닫게 된 겁니다. Тэгсэн хэдий боловч өөрсдийнх нь итгэж шүтэж байдаг тэр хуурамч бурхад тэр хуурамч шүтэнүүд нь тэднийг энэ далайгаас энэ аюултай салхишууранаас аварч чадахгүй юм байна гэдгийг ойлгосон байна. 그래서 그들은 요나를 통해서 여호와 하나님을 알게 된 것입니다. Тэгээ улмаар тэд нар Йонагаар дамжуулан эзэн бурхныг мэддэг болсон байна. 그 여호와 하나님이 사람을 구원하기도 하시고 멸망시킨다는 것을 알게 된 것입니다. Тэр эзэн бурхан л хүнийг авардагч юм байна, бас устгадагч юм байна гэдгийг тэд нар ойлгосон. 그래서 자신들을 멸망시키지 않도록 하나님께 이렇게 구하게 되는 것입니다. Тийм учраас бурхан минь биднийг битгий бүү устгаарай гэж залбиран гуйсан байна. 그리고 그들은 무지한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서 이렇게 하나님께 기도합니다. За бас тэд нар гэмгүй цусыг бидний дээр бүү тохооч гэж эзэнд хандан залбирсан. 이것은 그 요나를 바다에 던져서 죽게 하는
핏값을 자기들에게 돌리지 말게 해달라고 이렇게 기도하는 것입니다. Энэ бол одоо Йонаг далаа руу шитгэж байгаа учраас тэр Йонагийн одоо гимгүү цусыг ингэж ургасны төлөө бидний бүү буруутгаарай гэсэн залбирал юм. 그 요나의 핏값으로 자신들에게 이렇게 징벌이 돌아오지 않도록 해달라는 것입니다. Тэр Йонагийн цусны үнийг биднээс бүү нэхээрээ тэр цусны үнээс болоод бидэнд ямар нэгэн гай гамшиг бүү учруулаарай. 그리고 그들은 여호와께서는 주의 뜻대로 행하십니다. 여호와께서는 주의 뜻대로 행하십니다라고 고백합니다. Тэгээд учир нь эзэн энэ бүхэн таны тааллаар болж байгаа шүү гэсэн байна. 그것은 요나를 바다에 던져 죽이는 것은 하나님이 작정하신 뜻이라는 것입니다. Энэ нэг ёсондоо Йонаг далайд хаях нь эзэн бурхан таны төлөвлөсөн таны тааллаар болж байгаа зүйл шүү. 그러니 하나님의 뜻을 참으로 거역하게 되면 결국은 하나님이 징벌하신다는 것이죠. Хэрвээ бурханы хүсэл тааллыг зөрчих юм бол эцэст нь бурхан шийтгдэг. 그 요나를 바다에 던져서 요나를 희생시키는 것이 하나님의 뜻입니다. Тэр хэдийгээр одоо тийм тааламжгүй ч гэсэн Йонаг тэр далайд шитгэж шитгэх нь угаасаа бурханы таалал мөн байсан. 요나 한 사람의 바다에 던져서 그 뱃사람들을 살리는 것이 하나님의 뜻입니다. Өөрөөр хэлбэл Йонаг гэдэг ганц хүнийг далайд шидснээр тэр онгоцон дээр байгаа олон хүний амийг аврах нь бурханы таалал байсан. 이것은 마치 우리 주 예수님이 하나님께서 독생자 예수님을 그 십자가에 희생시켜서 하나님의 택한 백성들을 살리는 것입니다. Энийг ёсондоо бурхан өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христ гэдэг нэг хүнийг загалмай дээр цовдлснороо өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг аварсан байгаа. Энэ нь ч гэсэн бурханы хүсэл байсан. 그래서 요나의 이 사건은 바로 예수님 십자가의 죽으심, 예수님 십자가의 죽으심이 바로 하나님의 택한 백성들을 살리기 위해서 대신 십자가에 이렇게 희생당하시는 것을 예표하고 있는 것입니다. Йонад тохиолдож байгаа, Йонад авчирж байгаа энэ үйл явдал нь Есүсийг загалмай дээр цовдолж, Есүсийг золиос болгож өхүүлснээр өөрийн ард түмнийг аварсан тэр гайхалтай үйл явдлын нэг ёсны бэлэгдэл болсон үйл явдал юм аа. 자, 15절 읽어보세요. 15 дахь ишлэл. Ингээд тэд Йонаг барьж аваад далайд хайсанд далай догшорхоо боллоо. Тэгэхэд хүмүүс эзнээс ихэд имэн эзэнд тахил өргөж бас ам өчиг өгөв. 네, 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 즉시 그쳤다고 나옵니다. Йонаг барьж аваад далай руу хайсанд далай тэр даруй догшорхоо болсон гэж байна. 자, 이것은 뱃사람들이 하나님의 뜻대로 요나를 바다에 던지자마자 이렇게 바다의 풍랑이 곧 잔잔해지는 것을 우리가 볼 수 있습니다. За тийм эндээс харахад ч гэсэн хүмүүс яг бурхны тааллаар бүхнийг хийсэн байна. Бурхны тааллаар Йонаг барьж аваад далайд хайсан. Тийм учраас энэ бурхны таалал мөн байсан учраас далайд догшорхоо болсон байна. 이것은 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가에 죽으심으로 하나님의 진노가 이렇게 끊어진 겁니다. 하나님의 진노에서 우리를 구원해 주신 겁니다. Тэгэхээр Есүс Христ ч гэсэн загалмай дээр золиос болсноороо бурхны өөр хилэнг намдааж өгсөн байгаа. 자, 16절 읽어보세요. 16. Тэгэхэд хүмүүс эзнээс ихэд эмэн эзэнд тахил өргөж бас ам өчиг өгөв.
이 뱃사람들이 이것을 보고서 여호와를 크게 두려워하게 됩니다. Энэ үйл явдлыг хараад хүмүүс эзнээс ихэд эмээсэн гэж. 그리고 그 여호와께 제물을 드리고 소원을 하게 됩니다. Тэгээд тэр эзэн бурханд дахил өргөж бас ам өчиг өгсөн. 이와 같이 우리가 하나님의 말씀대로 하나님께서 이렇게 뜻을 이루신다는 것을 알 수 있습니다. Тэр бурхан болвол эзээд яг өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө үгээр хүсэл таллаа биелүүлж байдгаа гэдгийг эндээс харж байна. 요나가 바다에 던져짐으로 바다의 풍랑이 그치게 되고요. 이것을 선원들이 보고서 요나의 말대로 하나님의 말씀대로 이루어지는구나를 알게 됩니다. За тэгээд эзний тааллаар тэр онгоцон дээр байсан хүмүүс яна барьж аваад далайд хайсан, тэгээд далай намжсан үүнийг хараад энэ бүхэн Йонагийн хэлсэнчлэн бурхны хүсэл таал байсан юм байна гэдгийг мэдсэн байгаа. 그 풍랑, 바다의 풍랑의 원인이 요나 말대로 그 요나 때문에 요나의 죄 때문에 일어나게 된 것을 뱃사람들이 확실히 보게 됩니다. Йонагийн хэлжсэнчлэн энэ далайн шуурга, салхи шуурга болж байгаа нь Йонагийн гим нүглээс болсон байсан юм байна гэдгийг бид нэр дараа нь ингэж баттай мэдсэн байна. 그래서 세상 사람들도 우리 하나님을 섬기는 사람들에게 이렇게 말을 합니다. Тэгээд энэ дэлхийн хүмүүс бурханд үйлчилдэг, бурханы хүмүүст ингэж хэлдэг. 당신들이 죄 때문에 당신들이 하나님을 바로 섬겨야만이 하나님의 진노가 우리에게 임하지 않습니다. 이렇게 말을 하는 사람도 있어요. Та нар эзэн бурхандаа олигтой үйлчилж та нар эзэн бурханыхаа хүсэл тааллыг дуулууртай дагсан болвол энэ дэлхий дээр ийм зовлон гамшиг ирэхгүй байх байсан шүү дээ гэж зарим хүмүүс хэлдэг. 당신들이 하나님을 바로 섬겨야 됩니다. 하나님의 뜻대로 하나님을 바로 섬겨야 우리가 복을 받습니다. 그렇게 말하는 사람들이 있어요. Та нар бурхандаа сайн үйлчилж та нар бурханыхаа өмнө зөв явах юм бол бид нар юрөөдөн шүү дээ гэж хэлдэг хүмүүс бий. 자기들은 그걸 올바로 깨달았다면 자기들이 회개하고 하나님을 섬겨야 되는데 그러지 않고 예수 믿는 사람들이 하나님을 바로 섬겨야 우리가 복을 받는다 하면서 우리에게 하나님을 바로 섬기라고 말하는 사람들이 있습니다. 그래 энийг өөрөө ойлгосон юм бол өөрөө бурхны өмнө очиод гимшиж эзэн бурхны өмнө зөв амьдрах ёстой байдал тэгдэггүй өөртөө болохоор юу ч хийхгүй санаатай харин бурханд үйлчилдэг та нар тэр эзэн бурхандаа тэр Есүстэй олигтойхон сайн үйлчилж гим нүглээ гимшиж дуулгартай дагах юм бол бид нэр хажууд чинь байгаа бид нар сайн сайхан явна шүү дээ. Бидний дээр ямар нэгэн зовлон гомшиг буухгүй шүү дээ гэж хэлдэг ярьдаг хүмүүс байгаа. 그러니까 우리 이 교회가 세상에 존재하는 이유, 교회가 세상에 존재하는 이유 가운데 하나가 바로 하나님을 바로 섬기는 것을 보여주는 겁니다. Тэгэхээр чуулган ер нь энэ дэлхий дээр оршин байгаагийн учир шалтгаан. Чуулган энэ ертөнцид оршдог зорилго нь юу вэ гэхээр энэ дэлхийн хүмүүст бурхныг одоо зөв танин мэдүүлэх, зөв илэрхийлж харуулах явдал юм аа. 그래서 이 교회가 이 하나님을 바로 섬기는 것을 통해서 세상 사람들도 교회 때문에 복을 받는 거예요. Хэрвээ эзэн бурхандаа зөв үйлчилж эзэн бурхандаа
эзэн бурхныхаа өмнө зөв явах юм бол энэ чуулганы тэр дүр төрхийг хараад энэ дэлхийн хүмүүс ч гэсэн өрөвддгөө. 그런데 교회가 서로 싸우고 서로 다투고 욕심을 내고 네? 이렇게 하나님 앞에 죄를 짓게 되면 어떻게 되겠습니까? Гэтэл тийм байх ёстой чуулган тэгж чадахгүй биентэйгээ маргалдаж, муудалцаж, тэмцэлдэж, заргалдаж, шунал тачаалтаа автаж тэгж гэм нүгэл үлдээд байх юм бол энэ дэлхийн хүмүүс хараад юу гэх вэ? 그러니까 교회가 정신을 바짝 차리고 살아계신 하나님을 잘 섬길 때는 이 교회를 통해서 그 나라가 평안하고 백성들이 하나님의 축복 가운데 사는 거예요. Тэгэхээр чуулган бол эзний өмнө сүнсний үед санар сэрэмжтэй байж эзэн бурхандаа үлгэр дуурайлтай дуулууртай амьдрах юм бол тэр дүр төрхийг хараад хүмүүс ч гэсэн эзэн бурхныг мэддэг, хүндэлдэг болно. Тэгээ бас бид эргэн тойронд эзний ивэл нэгүсэл ерөөл асаарах болно. 다섯 번째 대지가 요나가 큰 물고기에 삼키게 됩니다. За 5 дахь хэсэг нь болохоор Яна авраг загсанд залхиулсан. 17절 읽어보세요. 17 дахь эшлэл. Эзэн Йонаг залхиулахаар авраг загсыг бэлдсэн ажээ. Яна загсыг эзэнд 3 өдөр 3 шөнө байв. 요나가 바다에 던져지자 하나님은 미리 요나를 삼킬 수 있는 큰 물고기를 준비해 놓으셨습니다. За Янаг далай руу шидмэгц эзэн бурхан тэр Янаг залхиулахаар авраг загсыг бэлдсэн байсан. 이와 같이 하나님은 하나님의 뜻대로 우리가 순종을 하면 하나님은 좋은 것으로 예배해 놓으십니다. 좋은 것으로 예배해 놓으셔요. Эндээс харахад ч гэсэн хэрэг бид нэр үнэхээр бурхны хүсэл тааллаар дуулууртай дагаад явах юм бол бурхан бидэнд хамгийн сайныг бэлдсэн байдаг. 우리가 하나님의 뜻대로 잘 순종하면 하나님은 우리를 위해서 좋은 것을 예배해 놓으십니다. Тэр бурхны хүсэл тааллын дагуу дуулууртай сайн байх юм бол бурхан бидний төлөө сайн сайхан зүйлийг бэлдсэн байдаг. 이와 같이 하나님은 요나를 바다에 빠져서 죽지 않도록 큰 물고기를 예배해서 그 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 요나를 살게 해주십니다. Тэгээ бурхан Янаг далайд шидүүлсэн ч гэсэн тэр далайд живүүлчихгүй тулд тэр том авраг загсыг бэлдээд тэр авраг загсаар залхиулсан. Тэгээд тэр том загсны гизэнд Янаг 3 өдөр 3 шөнө байсан. 사람이 어떻게 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 살 수 있을까요? Хүн яаж загсны гизэн дотор 3 өдөр 3 шөнө амьдарч чадах юм болоо? 많은 사람들이 요나가 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 살았다고 하는 이 말씀을 믿지 않습니다. Маш олон хүмүүс Янаг энд авраг загсанд залгуулад загсны гизэнд 3 шөнө 3 өдөр байсан гэдэгт итгэдэггүй. 어떻게 사람이 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 숨도 못 쉬고 아니 물고기 뱃속에 여러분 얼마나 그 속이 악취, 썩은 생선 냄새라든가 뭐 여러 가지 막 그 내장 냄새 막 이거 얼마나 그 물고기 뱃속이 지저분하고 막 악취가 나고 캄캄하고 숨도 못 쉬는데 먹을 것도 없고 거기서 어떻게 사람이 살 수 있습니까? 예? Зөвөр энгийн бид нар ч гэсэн бодоод үзэхэд тийм ээ итгэхэд бэрх байгаа ч тийм Яна
тэр одоо аврах загсанд залгуулаад тэр дотор чи агаарч байхгүй тэгээ агаар амьсгалж чадахгүй дээр нь тэр чин загсны дотор гэдэс дотор чи ямар олигтой байв гэж тэн чин одоо өмхий самхаа одоо наадам нэлцгаа одоо тэр орчин гэж аимшигтай юм байгаа шүү дээ. Тийм одоо газар Йона яаж 3 өдөр 3 шөнө тиссэн болоо. 그러나 우리 하나님은 전능하신 하나님. Гэвч бидний итгэдэг бурхан бол төвс хүчит бурхан. 때를 다시 살리신 하나님. Өгсийг дахин амьлуулдаг бурхан. 여러분, 예수님이 십자가에 죽으셔서 장사, 땅속에 장사 지냈죠. 그리고 3일 동안 땅속에 3일 동안 장사 지냈었습니다. Есүс залмын дээр савлуудаж нас бараад тэгээ 3 өдөр туршинд байсан. 그리고 그 말씀대로 다시 살아나셨습니다. Тэгээд бас өөрийнхөө хэлж хэлсэнчлэн эргээд амьсан. 그런 많은 사람들이 어떻게 사람이 죽었다가 다시 살아날 수 있겠느냐. 이건 거짓말이다. 믿지를 않습니다. Энэ үйл явдлыг ч гэсэн олон хүмүүс итгэдэг тийм ээ. Яаж хүн өгчгээд тэгээд 3 өдрийн дараа эргэж амьлах юм бэ гэд итгэж өгдөг. 예수님은 그 말씀대로 십자가에 죽으시고 장사 지낸 바 됐다가 3일 만에 다시 부활한다, 살아나신다고 여러 차례 말씀해 주셨어요. Есүс насрахаас өмнө энэ тухай маш тодорхой олон удаа хэлж ярьж ирсэн. Би залмаа дээр цовдлуудаж нас бараад оршуулгадаад 3 хоногийн дараа эргэж амьлна гэдгийг хэд хэдэн удаа хэлсэн. 그래서 예수님은 그 요나가 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 살아난 이 사건을 예수님이 직접 마태복음 12장 40절에 증거하셨습니다. Тэгээд Йонагийн энэ авраг загсанд залгуулад загсыг эзэнд 3 өдөр 3 шөнө байсантай адилхан хүний хүү бас тиймхүү 3 хоногийн дараа амьлах болно гэдгийг Есүс өөрийн амаар тунхагсан байгаа. Матай 12-ын 40-дээр. 여러분, 예수님이 누구십니까? 바로 하나님의 아들이시고 그분이 바로 그리스도입니다. Есүс гэдэг чинь хэн бэлээ? Бурхны хүү Христ шүү дээ. 바로 하나님이십니다. 예수님이 하나님이시에요. Тэр өөрөө бурхан шүү дээ. 구약의 하나님, 전능하신 하나님이 구약의 하나님의 능력으로 택한 백성들을 구원해 주신 그 하나님이시에요. Хуучин гэрээний тэр төгс хүчит бурхан өөрийнхөө дагуу гайхалтай хүч чадлаараа өөрийн ард түмнийг аварсан тэр бурхан чинь Есүс өөрөө шүү дээ. 요나를 큰 물고기 뱃속에 삼키게 해서 3일 동안 요나를 살게 해주신 그 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 바로 예수 그리스도십니다. Йонаг авраг загсыг бэлдэж Йонаг залгуулсан тэр авраг загсны эцэнд Йонаг 3 өдөр 3 шөнийн турш амьд байлгасан тэр төгс хүчит бурхан шин гэрээний үед хүний биеийг өмсөн энэ дэлхий дээр ирсэн. 그래서 예수님이 요나가 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 살아난 이 사건을 예수님이 직접 증거해 주셨습니다. Йонаг загсанд залгуулад 3 өдөр 3 шөнө загсыг эзэнд байсан. Энэ үйл явдлыг Есүс өөрийнхөө амаар гэрчилсэн байна. 마태복음 12장 40절 아주 중요한 구절이기 때문에 한번 읽어주시기 바랍니다. Матай 12-ын 40-д ишлэл маш чухал ишлэл учраас уншия. Йона авраг загсныг эзэнд 3 өдөр 3 шөнө байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байх болно. 밤낮 사흘 동안 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 3일 동안 물고기 뱃속에 살았던 것이요. 인자도 예수님도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라 그랬어요. Йона авраг загсныг эзэнд 3 өдөр 3 шөнө байсанчлан хүний хүүч гэсэн газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байх болно. 사흘 동안 땅속에 있다가 예수님 말씀대로
부활하시지 않았습니까? Үнэхээр Есүс өөрийнхөө хэлсэнчлэн газрын зүрхэнд буюу тэр булшинд 3 өдөр 3 шөнө байжгаад амьдсан шүү дээ. 이와 같이 예수님이 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활할 것을 보여주는 그 확실한 증표가 바로 요나의 물고기 뱃속에 3일 동안 살게 된 사건입니다. Тэгэхээр Есүс загалмай дээр нэг юм цовдлогдсон. асууж болох уу? Загалмай дээр цовдлогдсон. За орчилсан дараа болчтоо. Загалмай дээр цовдлогдсон нас бараад оршуулгадаад тэгээ 3 өдрийн дараа эргэж амилсан нь болвол үнэхээр бодит явдал юм аа гэдгийг энэ Йонагийн үйл явдлаар дамжуулан Есүс баталж хэлсэн байна. 목사님 예, 질문 있습니다. 예, 말씀하세요. 예, 자, асуугаарай. За баярлалаа. Энд дээр нөгөө 3 дахь өдрөө өглөөс амилсан те. Тэгэхээр нөгөө ингээ үзэхээр 2 хоноод 3 дахь өдрөө өглөөс дахин амилсан. Тэгээ элчнэрийн тунх дээр хүртэл 3 дахь өдрөө гэдэг хэлдэг те. Тэгээ энэ дээр л тайлбар авах гэдэг. Тэгээ энэ дээр нөгөө Йона болохоор 3 өдөр 3 шөнө болсон гэдэг байна те. Тэгэхээр нэг шөнийн зөрөө гараад. 네. 계세요? 지금 3일, 밤낮 3일이라고 하잖아요. 밤낮 3일. 예. 근데 사도신경에도 그렇고 예수님이 돌아가시고 다시 사신 밤낮을 세보면 세 번째 날에 사흘째에 부활하셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 밤낮 3일이라고 하면 이게 하루 밤이 지금 남는 거예요. 그래서 근데, 이게 어떤 이유인지. 그런데 요나가 중요한 것은 여기 밤낮하고 예수님이 3일이라고 했죠? 근데 지금 사흘. 마태복음 12장 40절에. 40절에 보면 예, 인자도 그 땅 속에 예, 3박 3일 예. 이렇게 되어 있어요. 사흘 동안 네. 땅 속에 있겠다고 그렇게 말씀하시는데 사흘이 4일로 계산한 건가요? 아니요. 3일이죠, 3일. 네. 예. 근데 3일, 낮이 3일, 밤이 3이라고 하니까. 그러니까 이제 보통 유대인들은 네. 밤과 낮을 하루로 봅니다. 밤과 낮이 지나야 하루로 보는 거예요. 네네. 예, 그러니까 사흘 동안 밤낮 사흘이라는 것은 3일 동안 밤과 낮이 3번 바뀌었다는 거예요. 네네. 예, 그러면 그러면 나흘째 날이 되잖아요. 근데 그러니까 밤이 3번 지나면 그러니까 4번째 날이 되지 않아요? 예. 그런데 우리 성경은 예수님이 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활할 것을 성경은 분명히 여러 차례 증거했습니다. 3일입니다. 3일. 네, 3일. 네. 3일인데 예. 그러면 세 번째 돌아가시고 예. 돌아가신 지 세 번째 날에 부활하셨다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 3일째 되는 날. 그러니까 네네. 예수님이 금요일 날 저녁에 금요일 날 오후에 돌아가시고 네. 그다음에 토요일 날 지나고 네. 그다음에 주일 날 아침에 부활하신 거예요. 3일째 되는 날. 네. 그러니까 그것은 밤이 2번만 지나가잖아요. 밤이 세 번은 밤이 3번 아니라 2번이잖아요. 그래서 그럼 요 문제는 내가 다시 한번 확인해 볼게요. 나도 이nig дараа өөрөө дахиж нэгтэлж үзээд хариултыг өгөө гэж. 네. 자, 요 문제는 다시 한번 내가 확인해서 알려드릴게요. 네. 자, 잠시 쉬었다가 15분에 시작하겠습니다. 3:15 дэргэд болцоо. Давсарлаад 3:15 дэргэд болцоо. баярлалаа. 네, 감사합니다. 배웠다.
Өдрийн 3 өдөр 3 шөнө гэхээр нөгөө өдрийн тоо ингээд зөрөөд байгаа. Гэхдээ энэ бол угаасаа эртнээс нааш маргаантай ирсэн зүйлээ. Яг одоо 3 өдөр тэгээ 3 шөнө гэдгээр нь тоолох юм бол одоо эн чинь одоо бид нар болохоор 3 дахь өдрөө амилсан гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чинь 3 дахь өдөр нь болохоор загламаа дээр цовдлогдсон 5 дахь өдрийг болохоор 1 дахь өдөр нь тэгээд хагасаа өдөр болохоор 2 дахь өдөр нь тэгээд амилсан бүтээсэн өдрийг болохоор 3 дахь өдөр нь гэдэг. Тэгэхээр 3 дахь өдрөө дахин амилсан. Оршуулгадаад 3 дахь өдрөө дахин амилсан гэдэг нь болохоор яг эзний өдөр болоод таарад байгаа байхгүй юу? Гэтэл нөгөө 3 өдөр 3 шөнө гэд тэрүүгээр нь тоолцохоор ингээд зөрөөд байгаа. Гэхдээ энэ бол угаасаа байсан. Гэхдээ ер нь бол ихэнх одоо теологчдын, итгэгчдийн, Христ итгэгчдийн юу дагаж ирсэн уламжлал бол 3 дахь өдөр гэдгээр нь тэгээ 3 өдрийн дотор гэдгээр нь явдаг энэ одоо энэ дээр гарч байгаа одоо 3 өдөр 3 шөнө гэдгийг бол угаасаа бас одоо нөгөө тооцоод тий энэ дээр зөрж ийн гэдэг үзэлтэй хүмүүс бол эртнээс байж ирсэн. Тэгээд энэнд бол нэг ач холбогдол өгөхгүйгээр бид нар 3 дахь өдрөө 3 өдрийн дотор гэдгээр л явхад болно л гэдэг чинь. 그래서 마태복음 우리가 한번 봅시다. 마태복음 16장 За Матай намаас бас харъя 16 дугаар бүлэг 21절 21-р эшлэл. 읽어보세요. Есүс тэр цагаас эхлээ Иерусалим явхаа ахлагчид, ахлах тахилчид болон хуулийн багш нарын зүгээс их зовлон амсах, алуулах ба 3 дахь хоног дээрээ амьлах ёстойгоо шав нартай илэрхийлж эхлэв. 우리는 성경을 어느 한 군데만 가지고 해석하면 안 되고요. 성경을 전체적으로 우리가 보고서 해석을 해야 됩니다. 그러니까 우리가 За тэгэхээр бид нар одоо Библийг зөвхөн нэг хэсэг юм уу нэг өгүүлбэрээр нь харж тайлбарлаж ерөөсөө болохгүй. Библийг нийтэд нь харж тайлбарлах хэрэгтэй юм 자, 그리고 사도들도 이 말씀을 그대로 전했어요. 고린도전서 15장 한번 봅시다. За элчнэрч гэсэн яг Есүсийн хэлснийг тэр яг хэлснээр нь цааш нь тунхагласан байгаа. 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг. 고린도전서 15장 자, 몇 절입니까? 15장 자 2절 3절 봅시다. 1-р Коринт 15-ийн 2, 3 дугаар эшлэлийг харъя. 2절부터 4절까지 4 хүртэл 2-аас 4 хүртэл. Хэрв миний тунхагласан үгийг та нар баримталж бас дэмий хоосон итгээгүй л бол та нар түүгээр аврагцсан. Учир нь би хүлээн авсан зүйлийнхээ хамгийн чухлыг та нарт дамжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн улмаас өгсөн бөгөөд оршуулгдан бичвэрийн дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан агаад Кефт дараа нь өнөөх 12-т үзэгджээ. 자, 이와 같이 예수님도 3일했고 제자들도 사도들도 예수님이 부활하신 3일째, 3일 후에 3일 만에 부활하신 것을 증거하고 있기 때문에 우리는 이걸 그대로 받아들입니다. Тэгэхээр Есүс ч гэсэн Матай дээр түрүүн болохоор бас 3 дахь хоногтой гэсэнсэн. Хоногтой гэж болчоор бас ингээд зөрүү гарчиж байгаа. Гэхдээ тэрийг Солонгос Библи бол 3 дахь өдрөө л гэдгээр байгаа юм байна л да. За энд элч нарын тунхагласан үгэн дээр ч гэсэн харах юм бол 1-р Коринт 15:22-4 дээр харах юм бол бас оршуулгдан бичвэрийн дагуу 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол 3 дахь өдөртөө амьлуулагдсан гэдгийг нь баримтлаад явхад болно. 그러니까 우리는 그 과거부터 예수님이 십자가에 죽으시고 장사 지냈다가 이 부활하신 그 기간을 이제 여러 차례 논쟁이 있었지만 예수님이 말씀하신 3일 또 사도들이 말한 3일을 우리는 그대로 받아들이고 있습니다.
янз бүрийн энэ Есүс амилсан тэр хоногийг тоолох тал дээр бол янз бүрийн л одоо үзэл бодол тооцооллууд маргаанууд байдаг ч гэсэн бид нэр бол ерөнхийдөө энэ уламжлалын дагуу Есүсийн өөрийнх нь ч гэсэн хэлсний дагуу элч нарын ч гэсэн тунхаглаж дэлгэрүүлсний дагуу 3 дахь өдөртөө амилсан гэдгийг баримт. 마태복음 28장을 보시기 바랍니다. За бас Матай номын 28 дугаар 예, билгээс харъя. 마태복음 28장 1절 28-1 읽어보세요. Амралтын өдрийн дараа 7 хоногийн эхний өдөр үүрээр Магдалийн Мария болон нөгөө Мария нар булшийг үзэхээр ирэв. 자, 여기도 안식구 첫날, 안식구 첫날 새벽에 이렇게 예수님이 부활하신 걸로 분명히 기록을 하고 있습니다. Энд ч гэсэн харах юм бол амралтын өдрийн дараа 7 хоногийн эхний өдөр гэж байна. Тэгэхээр амралтын өдөр өнгөрөөд тэрний маргааш нь буюу 7 хоногийн эхний өдөр Есүс амилсан гэж. 그렇기 때문에 우리는 예수님이 부활하신 죽었다가 부활하신 그 기간을 3일로 우리는 받아들이고 있고, 아까 그 강버터가 그 질문한 그 질문 내용은 아주 좋은 질문인데, 우리는 성경에 나와 있는 3일을 우리는 믿습니다. 네네. 근데 성경에 나와 있는 3일이라고 하면 예. 그 마태 그 12장 40절 그리고 요나서 1장 17절에 나온 것도 성경에 나오는 말씀이잖아요. 성경에 그것도 나오지. 근데 이거는 3일 그 밤낮 3일이라고 되어 있어서 그렇죠. 그게 이제 밤낮 3일로 계산할 때는 3일이 좀 지나는 거 아니에요? 밤과 낮이 3번 바뀌니까. 네네. 밤과 예. 낮이 3번 바뀐다는 3번 거는 바뀌니까 이제 3일이 지나서 지난 이제 그 시간을 얘기하는데, 이제 그것만 보면 그렇게 우리가 생각할 수 있는데, 네. 그러나 이제 그거보다 예수님이 실제적으로 역사적으로 부활하신 날, 성경은 3일 안식구 첫날 3일에 부활한 걸로 기록하고 있고, 예수님도 또 분명히 또 3일로 말씀하셨고, 제자들도 예수님이 3일 후에 부활한 걸 증거했기 때문에 우리는 그것을 믿는 거죠. 근데 목사님 그리고 아까 28장 1절에 그 안식 후 전날 이것을 그렇지. 또 추가 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 안식구 첫날 다들 알겠지만 그래도 한번 그 안식이 지금의 안식 날이 아니라 그러니까 유대인들이 네네네. 안식일은 토요일 날입니다. 네네. 예. 예수님이 돌아가신 날은 금요일 날, 금요일 날 오후 3시에 돌아가셨단 말이에요. 네. 성경에. 네네. 예, 금요일 날 오후 3시에 돌아가셨다가 이제 저녁에 장사 지냈고 그날에 그다음에 이제 안식 토요일 날 안식일 지나서 그 다음 날 안식구 첫날은 오늘날 주일날입니다. 네네. 예, 안식구 첫날 오늘날 주일날 새벽에 예수님이 이제 부활하신 걸로. За 이렇게 тэгэхээр нөгөө 기록이. түрүүний Амбатрын тавьсан асуулт бол сайн асуулт байсан. Тийм мэдээж одоо Библиэлд аль нь ингээд бичигдсэн 3 өдөр 3 шөнө аман 3 дахь хоногтоо 3 дахь өдөртөө гэд ингэж явж байгаа боловч сая бид нар үйлсэн энэ 28 Матай 28:1 дээр болохоор амралтын өдрийн дараа 7 хоногийн эхний өдөр үүрээр булшийг үзэхээр очиход эзэн амилсан байсан гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол биднэрт маш тодорхой одоо гол нотолгоо үндэслэл болж байгаа. Энд гарч байгаа амралтын өдөр болохоор одоогийн бидний одоо амралтын өдөр биш. Юдэчүүдийн хуулиар баримталдаг гэсэн амралтын өдөр буюу саббат өдөр. Одоо биднэрийнхаар бол хагас өдөр бям гараг тийм ээ. Тэгэхээр Есүс болохоор 5 дахь өдөр нь насараад маргааш нь ингээ амралтын өдөр байсан учраас нөгөө амралтын өдрөөр
юу лээ юу 5 дахь өдөр нь өдөөс хойш 3 цагийн үед одоо цовдлогдоод нас барсан. Тэгээд шууд одоо амьсгал хураасан учраас ингээд нөгөө Аримати Есүс түүнийг булшинд ингээд хийсэн оршуулсан байгаа. Тэгээд 5 дахь өдрөө одоо цовдлогдоо. Тэгээд 5 дахь өдрөө оршуулгдсан. Тэгээд нэг өдөр нь ингээд өнгөрч байгаа. За тэгээд маргааш нь болохоор амралтын өдөр буюу бямба гараг байсан. Тэгээд энэ 2 дахь өдөр болж байгаа. Тэгээд 7 хоногийн эхний өдөр гэдэг нь одоо ням гаргийг хэлж байгаа. Бид нар болохоор одоо нэг дэх өдөр гэж яриад идэг нь яг үндсэндээ бол 7 хоногийн 2 дахь өдөр байхгүй тий. Эзний өдөр бол уулаасандаа бол нэг дэх өдөр 7 хоногийн эхэн гэж явдаг. Тэгээд тэр утгаараа 7 хоногийн эхний өдөр гэдэг нь одоо бидний хар бүтэнсэ өдөр. Одоо юу эзэн эргэж амилсан. Тэр энийг л бид нэр одоо баримтлаад явахад болно. Тэрнээс биш одоо бүгдээр гэн одоо хоног гэдэг үгийн тооцоол өдөр гэдгийн тооцоол 3 өдөр 3 шөнө гэдэг энэ тооцоод авах юм бол ингээ маргаан ерөөсөө юу байхгүй зогсохгүй дуусахгүй угаасаа эртнээс маргалдаж ирсэн юм аа. 그래서 우리는 그 예수님께서 직접 3일 만에 부활하시고 제자들도 3일 만에 부활하신 것을 분명히 기록했고 또 역사적으로도 예수님이 부활한 사건을 3일 후 첫날 그러니까 3일 만에 부활한 걸 기록했기 때문에 우리는 요나서의 그 3일 사흘 밤낮을 3일로 우리는 보고 있는 거예요. 그리고 마태복음 12장 40절도 3일로 보고 있는 것입니다. 그렇게 해석하는 것이 우리 기독교의 해석입니다. 만약 이걸 안 받아들이면 이 기독교의 해석을 부인하는 거예요. Тэгэхээр Есүс өөрөө ч гэсэн одоо 3 дахь хоногтой амьлна гэсэн. За тэрийг нь болохоор Монгол дээр яг зөв орчуулсан үгүй юу сайн мэдэхгүй байна. Солонгос Библиэлд болохоор одоо тэр Матай 12:40 дээр 3 дахь хоног гэсэн. Тэгээд 28 биш ээ. Өөр хаана нэлээ 1-р Коринт 15 дээр элчнэр болохоор 3 дахь өдрөө амилсан гэд энэ өдөр хоног хоёр чинь Солонгос Библиэлд болохоор яг адилхан нэг үг байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Монгол Библиэлд болохоор нэгийг хоног нэгийг өдөр гэд орчуулсан байгаа. Тэгээ манай Библи чинь Монгол Библи болохоор зарим тал дээр айгүй орчуулга нь айгүй мундаг байгаад тэгэхээр зарим тал дээрээс жоохон ингээд зөрөөд идэг. За тэгэхээр ямар ч байсан энэ хоёрын аль алийг нь бол 3 дахь өдөртөө гэдгээр бид нэр ингээд юу яадаг хүлээж авдаг. Тэгээд бас тэр Йона 1-ийн 17 дээр хэлж байгаа 3 өдөр 3 шөнө. Бас Матай 12:40 дээр Есүс хэлсэн би 3 өдөр 3 шөнөний дараа одоо амьлах болно гэсэн. Энэ биш газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байна гэсэн энэ үгийг ч гэсэн бид нэр 3 дахь өдөр гэдгээр 3 өдөр гэдгээр ингэж итгэж үнэмшдэг. Тэгэхээр энийг бүгдээрийнх л одоо өөр нэр одоо илэрхийлсэн байгаа ч гэсэн 3 дахь өдрөө амилсан гэдгээр одоо нэгтгэдэг. Тэгэхээр энийг одоо хүлээж авч чадахгүй, хүлээн зөвшөөрч чадахгүй гэвэл одоо яа тийм Христ итгэлийн онол сургаалыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байна гэсэнтэй адилхан болно. 사도신경은 사도들이 작성한 겁니다. 사도들이 그 신경을 작성했는데 이것은 성경을 전체적으로 성경을 요약을 해서 사도들이 이렇게 작성한 거기 때문에 여기에는 분명히 예수님이 3일 만에 부활한 걸로 제자들이 이렇게 기록을 해놨습니다. 그래서 우리 기독교는 이 3일로 모든 것을 해석합니다. 요나서의 그 1장 17절과 마태복음 12장 40절을 우리 기독교는 사도들이 해석을 그대로 믿고 그대로 우리는 따릅니다. 3일로 우리는 받아들입니다. 그렇게 여러분들이 아시면 됩니다. Тэгээд нөгөө төлөөл элч нарын тунхаг дээр ч гэсэн 3 дахь өдрөө өглөөс амилсан гэж ингэж уншдаг тийм ээ. Тэгээд тэр бол бас элч нар буюу Есүсийн тэр шавнар сүлд одоо элч нар болсон тийм ээ. Тэгээд тэд нэр Библийг одоо нэгтгэж Библийн гол ингээ утга санаануудыг нэгтгэж
тэр элч нарын тунхаг болгосон байгаа. Тэгэхээр элч нар ч гэсэн одоо Йона номын 1:17, Матай 12-ийн 40 дээр гарч байгаа 3 өдөр 3 шөнө гэдэг ойлголтыг бол яг л 3 дахь өдрөө амилсан гэдгээр ингэж тайлбарлсан. Тэгж ойлгож хүлээж авсан. Тэгээд яг тэр ёсороо элч нарын тунхагдач гэсэн 3 дахь өдрөө хүлээс дахин амилсан гэж тэгж оруулсан 우리는 байгаа. 그 성경 해석을 예수님이 해석해 준 것과 다음에 예수님의 제자 사도들이 해석한 것을 믿어야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр Библийг одоо тайлбарлахдаа Есүсийн тайлбар болон элч нарын тэр тайлбарыг үндэслэж тайлбарлах ёстой. 이걸 믿지 않게 되면 이제 우리가 이제 하나님의 말씀에 대해서 자꾸 의심이 가는 거죠. 그리고 그 이단의 그런 교리에 우리가 이제 결국은 미혹을 받게 됩니다. Тэгээд энэ одоо Есүсийн тайлбар болон Есүс юу гэж хэлсэн байна? Тэр тайлбар тэгээд элч нар юу гэж хэлсэн, юу гэж тайлбарлсан байна? Үүнийг л одоо хүлээж авахгүй, үүнд л итгэхгүй бол одоо бид нарт өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгээд яг л нөгөө энийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй гэх юм бол одоо гаж урсгалынхны заадаг тэр өөрсдөө тааруулж тайлбарлсан тэр одоо сургаал номлолт нь итгэхээс өөр аргагүй болчихж байгаа. Тийм болохоор бид нэр хүлээж авах хэрэгтэй болж байгаа. 그러니까 분명히 우리가 알 것은 성경의 모든 해석은 사도들의 해석을 예수님의 해석과 사도들의 해석을 우리는 받아들이는 것이 바로 기독교의 교리입니다. Тэгэхээр Библийг одоо зөв тайлж уншия, зөв одоо ойлгоё гэх юм бол нэгдүгээрт нь Есүсийн хэлсэн, Есүсийн сургасан тэр тайлбар юу вэ? Дээрэс нь Есүсийн шавнар буюу элч нарын хэлсэн, тунхагсан, тайлбарлсан нь юу вэ гэдгийг л үндэслэж харах ёстой юм аа. Тэгжээж бид нар одоо зөв яг Христ итгэлийн онол сургаалын дагуу итгэл үнэмшилтэй байх болно. Тэгээд дээрэс нь яг миний зүгээс хэлчихэд нөгөө орчуулгын янз бүрийн бас зөрүүнүүд байдаг тийм ээ. 강버트가 질문했죠? 네. 자, 우리는 이제 이와 같이 성경을 해석할 때 구약의 말씀이나 이제 그 모든 그 해석을 할 때는 반드시 예수님이 또 제자들이 또 해석한 것을 우리는 따라야 됩니다. 최종적으로 제자들이, 사도들이 해석한 것을 성경이 기록을 해놨고 우리는 그것을 그대로 믿습니다. Тэгээд Ганбаатар асуулт бол сайн асуулт байсан. За тэгээд өндөр үнслээд бид нар бол одоо Библийг ялангуяа одоо хуучин гэрээг тайлхтаа болохоор Есүс одоо юу гэж тайлбарласан байна? Есүс тэр талаар юу гэж хэлсэн байна? Дээрэс нь бас Есүсийн шавнар буюу элч нар юу гэж тайлбарласан байна вэ гэдгийг хамгийн гол үндэслэл болгож баримтлах ёстой. 강바트 어떻습니까, 강바트? За Ганбаатар юу гэж бодож байна? За хариулт авлаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг сая нэг дахин амлалын үеэр нэг янз бүрийн дараа нэг пасторууд энтрийн номлол энтер бас орж исэн. Тэгээд урд нь ч гэсэн бас ингээ номлол энтертэй сонсохоор зарим нь 3 дахь өдрөө яг элч нарын тунхаг дээр болохоор 3 дахь өдрөө дахин амилсан гэдэг. Одоо манайх болохоор баян мөрөглийнхөө үед уншдаг. Тэгэхээр зарим одоо пасторууд Монгол пасторуудаас холцоо сонсож явах нь 3 өдрийн дараа гэж 3 дахь хоногтой энэ төргээд ингээд өөрөөр ингээд номлол юу ярьж байгаа ингээд сонсогддог аахгүй. Тэгээд тэрийг ингээд сонсч ирсэн учраас сая өнөөдөр хичээл дээр үзэж байгаа учраас асуусан. Тэгээд ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Тэгээд ер нь болохоор яг би нэг шинэ удаан сураагүй одоо нэг мэдлэг багтаа байгаа учраас ингээд асуух зүйл гарахаар бас асууж байгаа шүү. Баярлалаа. Тэг хариулт авлаа. 답을 아주 잘
이해하기 쉽게 설명해 주셔서 감사드리고, 그리고 예전에도 이 사도신경과 그리고 이 3일째 부활하신 것에 대해서 많이 설교도 듣고 또 세미나나 그 강의도 들었었지만 또 어떤 목사님들, 몽골 목사님들이 설교하는 내용을 보면 3일 후에 또 밤낮 3일, 사흘이라고 뭐 그런 식으로 해석하고 또 설교를 하는 것을 듣고 왜 이렇게 여러 가지로 설명을 할까, 해석을 할까 그런 생각이 들었었고, 그래서 네. 이번에 어차피 이렇게 요나서에 나왔기 때문에 예. 이 참에 질문을 했습니다. 그래서 또 그 그러니까 신학 공부를 예. 한 지가 얼마 안 돼서 또 아, 이렇게 모르는 것도 많이 예. 있어서 예. 여러 가지 질문을 잘 하는 편입니다. 예. 하여튼 질문 감사하다고 전해주세요. ямар ч байсан асуулт тавьсанд баярлалаа гэж. 자, 그래서 우리는 사도들의 해석을 최고의 최종적인 해석으로 우리는 받아들이는 거죠. 사도들의 해석을. Тэгэхээр бид нэр одоо элч нарын тэр тайлбарыг бол хамгийн одоо эцсийн хамгийн одоо юу гоо эрх мэдэлтэй тайлбар гэж үздэг. 자, 그러면 요나서 2장을 공부하겠습니다. За Юна 2-р бүлгээ дуурай. 요나서 2장은 그 제목이 요나의 기도, 물고기 뱃속에서 기도하는 요나. За 물고기 뱃속에서 기도하는 요나. 2-р бүлгийн гарчиг нь болохоор загсны гидсэн дотор залбирсан Юна. 요나가 물고기 뱃속에서 기도하는 내용을 우리가 이제 볼 수 있습니다. Энд бүлэгт Юна загсны гидсэн дотор байхдаа бурхан тандан залбирсан тухай өгүүлж байгаа. 자, 첫 번째 대지. За 요나가 эхний 물고기 хэсэг. 뱃속에서 여호와께 부르짖음. За 1-р хэсэг нь болохоор Юна загсны гидсэн дотроос бурханд хандан хашгирсан нь. 1절과 2절입니다. 1-2 дугаар ишлэл. 두 번째 대지. За 2 дугаар хэсэг нь 깊은 물속에서 소망을 가지고 기도함. гүн далайн усан дотор найдвартайгаар залбирсан. найдвартай залбирсан. Сумаал 갖고 3절로 기도한. 깊은 물속에서 네. 소망을 가지고 기도함. гүн далайн усан дотроос дотор найдвартай залбирсан. 그러니까 그 앞에 요나가 들어가야 되겠죠. 요나가 깊은 물속에서 소망을 가지고 기도함. Мэдээж урд нь бол Юнагийн нэр байна гэж бодоорой. Юна гүн далайн усан дотор найдвартай залбирсан. 3절로 5절입니다. 3-аас 5 дугаар ишлэл. 세 번째 대지. 3 дахь хэсэг нь 절망 속에서 여호와의 구원을 확신하고 기도함. 다시 말씀해 주세요. 또 끊기네요. 끊어집니까? 네. 네, 요나가 절망 속에서 여호와의 구원을 확신하고 기도함. Юна цөхрөл дунд бурханы авралт итгэн 확신하고 기도함. залбирсан. 6절로 9절이요. Юна цөхрөл дунд бурханы авралт итгэн залбирсан. 6절에서 9절. 9절? 네, 6절에서 9절까지. 6-аас 9-р ишлэл. 다음에 네 번째 대지. За 4-р хэсэг нь 여호와께서 요나를 물고기 뱃속에서 구원함. эзэн Юнаг загсны гидснээс аварсан нь. 10절. 10-р ишлэл.
여호와께서 요나를 물고기 뱃속에서 구원함. 10절입니다. Эзэн Янаг загсны гидснээс аварсан. 10-р ишлэл дангараа. 자, 첫 번째 대지 요나가 물고기 뱃속에서 여호와께 부르짖음. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор 1-2 ишлэл. Тэгээд Йона загсны гидсэн дотроос эзэн тандан хашгирсан нь гэдэг хэсэг байна. 자, 1절 읽어보세요. 1절. Эдгээр ишлэгийг уншийе. Тэгээд Йона загсны гидсэн дотроос эзэн бурхандаа залбиран хэлэхдээ. 자, 요나가 물고기 뱃속에 들어가서 그의 하나님 여호와께 기도했습니다. За Йона авраг загсанд залгиулаад тэгээд загсны гидсэн дотроос эзэн бурхандаа андан залбирсан байна. 자, 우리가 이 물고기 뱃속이라는 것은 사람이 도저히 살 수 없는 그러한 아주 환경입니다. Загсны гидсэн дотор гэдэг бол үнэхээр хүн амьдрах аргагүй тийм ээ, амьдрах ямарч боломжгүй тийм орчин нөхцөл байгаа. 첫째는 사람이 숨을 쉴 수가 없어요. 호흡을 할 수가 없습니다. Юуны өмнө тэнд дотор агаар байхгүй учраас хүн амьсгалах аргагүй. 그러나 하나님은 우리의 생명을 우리가 호흡을 못하는 환경일지라도 우리 하나님은 우리의 호흡을 주장하시고 우리의 생명을 주장하십니다. 우리의 생명과 호흡을 주장하십니다. 다시 말씀해 주세요. 하나님은 우리의 생명과 호흡을 주장하십니다. Гэвч бурхан бидний амь болон амьсгалыг захирдаг. 요나가 비록 물고기 뱃속에 들어갔을지라도 하나님은 요나의 생명과 호흡을 하나님이 주장해 주신다. Бурхан Йона хэдийгээр тэр авраг загсны гидсэн дотор байсан боловч Йонагийн амь болон амьсгалыг бурхан захирч байсан. 요나는 하나님께 기도했습니다. Тэгээд Йона тэр дотроос эзэн бурхан тандан залбирсан байна. 요나는 이 구약 성경에 기록된 그 풀무불 속에 들어간 사드락, 메삭, 아벳느고를 분명히 기억할 것입니다. Йона가 기억했다고요? 그렇지, 요나가 기억하지. За тэгээд Йона магадгүй нөгөө Даниэлийн 3 найз тийм ээ, Шидрах, Мишак, Абедnego гэдэг 3 найз тэгээ нөгөө хааны тушаалыг зөрснөөс болоод галтай 100-нд хэд дахин хүчтэй галалсан 100-нд хаягдсан тэр түүхийг сансан байж магадгүй. 다니엘서를 보면은 시드락. 메삭, 아벳느고, 사드락, 메삭, 아벳느고가 풀무불 속에 들어가잖아요. Даниэл номон дээрээс харах юм бол Даниэлийн 3 найз болох Шидрах, Мешак, Абедnego гэдэг энэ 3 тэр галтай 100 руу хаягдсан тийм ээ. 이 풀무불 속에 들어가서 살았습니까? 죽었습니까? За тэр галтай 100-нд хаягдаад тэр амьд үлдсэн үү, альсгүй төгсөн үү? 풀무불 속에서 하나님이 천사를 통해서 새 청년을 보호해 주시잖아요. Бурхан тэр 3 найзыг нь тэр их галтай 100-н дотор байхад нь Тэнгэр элч нараа илгээгээд тэгээд тэднийг амийг нь аварсан шүү дээ. 이와 같이 하나님이 얼마든지 풀무불 속에서도 또 고기 뱃속에서도 하나님은 우리의 생명을 보존해 주시고 우리를 구원해 줄 수 있는 것입니다. Тэр энэ мэдчлэн бидний бурхан бол загсны гидсэн доторч байсан гэсэн галтай 100-нд хаягдсан байсан ч гэсэн бидний амь ба амьсгалыг захирч биднийг хангалттай аварч чаддаг бурхан юм аа. 이 하나님의 능력을 우리는 믿어야 됩니다. Бурханы энэ хүч чадалд бид нэр итгэх ёстой.
또 요나는 이 과거에 이스라엘 백성들이 홍해바다, 이 홍해바다를 마른 땅같이 건너지 않았습니까? За бас Йона магадгүй тэр нөгөө улаан тэнгисийн түүхийг сансан байх. Тэр улаан тэнгисээр Израильчууд яг л хуурай газраар явж байгаа мэтэр гаталсан шүү дээ. 이 하나님께서 홍해바다를 갈라지게 하고 그 마른 땅같이 이스라엘 백성들이 홍해바다에서 다 건넜습니다. 그 사건을 하나님은 홍해바다에서 구원을 받았다고 기록하고 있습니다. Тэгээд тэр үед болохоор бурхан тэр улаан тэнгисийн усыг хоёр хуваагаад хоёр тийш нь яраад тэгээд тэр голоор нь тэр юу тэнгисийн ёроолоор хуурай газраар явж байгаа мэтэр тэд нар Израильчууд гítэлж гарсан байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор улаан тэнгисийн үйл явдал гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. 이 하나님께서는 에레미야 32장 27절을 한번 읽어보세요. Иремья 에레미야 32장 27절 За Иремья 32-ийн 27 дугаар ишлэгийг харъя. 읽어보세요. Иремья 32-ийн 27. 에레미야 32장 27절. Үзэгтэн би эзэн бүх махбодын бурхан надад ямар нэгэн дэндүү хэцүү зүйл гэж байх уу? 나는 여호와요 모든 육체의 하나님이라 내게 능치 못한 일이 있겠느냐 하나님이 말씀하셨어요. Эзэн хэлсэн байна тийм ээ. Би бол эзэн бүх махбодын бурхан надад боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 요나는 하나님의 말씀을 믿은 것입니다. Тэр Йона яг л ийм бурханы үгэнд итгэсэн байна. 요나가 비록 자기 죄 때문에 바다에 던져져서 물고기 뱃속에 들어갔지만 요나는 하나님을 믿고 의지한 것입니다. Тэгэхлээр Йона өөрийгөө гим нүглээс болж далай руу шидэгдээд тэгээд авраг загсанд залхиулсан боловч тэр авраг загсны гидсэн дотор байхдаа бурхны үгэнд бат итгэсэн байна. 요나는 물고기 뱃속에서도 하나님이 능히 살려줄 줄을 믿었고 하나님이 능히 구원해 줄 것을 믿었습니다. Тэр загсны гидсэн дотор байхдаа Йона бурхан болвол өөрийг нь хангалттай аварч чадна, аварч өгч болно гэдэгт бат итгэж байсан. 우리 하나님의 종들은 어떠한 환경 속에서도 풀무불 속에서 고기 뱃속 같은 그러한 환난 가운데서도 능히 하나님께서 지켜주시고 구원해 줄 걸 믿고 기도해야 됩니다. Тэр бурхны хүмүүс бид нар ч гэсэн тэр улаан тэнгисээр гаталж байгаа мэд альсгүйлэл тэр галтай зууханд шидэгдсэн мэд альсгүйл энэ загсны гидсэн дотор орсон мэд ийм нөхцөл байдалд байхдаа ч гэсэн бурхан намайг хангалттай хамгаалж хангалттай аварч чадна гэсэн бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 요나가 물고기 뱃속에서 하나님이 능히 구원해 줄 걸 믿고 어떻게 기도했습니까? Тэгээд Йона зэр загсны гидсэн дотроос бурхан өөрийг нь аварна гэдэгт бат итгэн юу гэж залбирсан байна вэ? 그 기도 내용이 2절에 나와 있습니다. 요나서 2장 2절. 읽어보세요. Залбирлын агуулга нь болохоор 2 дугаар ишлэл дээр нь гарч байна. Йона 2:2 зовлон шаналнгийн дундаас эзнийг дуудахад тэр надад хариуллаа. Үхэрсдийн орны хөвлийгээс тусламжгүй хашгирахад та дууг минь сонслоо. 여기 놀라운 그 말씀이 기록되어 있어요. Тэгээд үнэхээр гайхалтай зүйл бичигдсэн байна. 요나가 고기 뱃속에 들어가서 그 고난 가운데 여호와께 기도했다는 것입니다. Янаг тэр загсанд залхиулаад эцэн дотор нь байхдаа бурханд хандан ашгарч залбирсан гэж байна. 그런데 주께서 요나에게 응답하셨다는 것입니다. Тэгсэн эзэн түүнд хариулсан гэж байна. Та дууг минь сонслоо гэж. 이게 아주 중요합니다. 하나님은 어떠한 환난과 역경 속에서도 풀무불 가운데서나 고기 뱃속에서도 하나님께 기도하면
하나님은 반드시 들으신다는 것입니다. Тэр надад хариуллаа. Та дууг минь сонслоо. Эндээс харахад бол бурхан биднийг ямар ч нөхцөл байдалд, ямар ч аимшигтай нөхцөлд байсан гэсэн, тэр галтай зууханд хаягдсан байсан ч гэсэн, загсны гидсэн дотор байсан ч гэсэн үргэлж бидний залбирахыг сонсож хариулж өгч байдаг юм аа. Энэ бол үнэхээр гайхамшиг. 그리고 수월의 뱃속에서 부르짖었더니 다시 한번 설명합니다. 수월의 뱃속, 바로 물고기 뱃속에서 하나님께 부르짖었다는 것입니다. Тэгээ үхэгсдийн орны хөвлийгээс тусламж гуйн хашгирсан гэж байна. Тэгээ үхэгсдийн орны хөвлий гэдэг нь болохоор тэр загсны гидсэн доторхыг зөөрлж хэлсэн байгаа. Тэгээ тэндээс дуудан хашгирахад ч гэсэн эзэн сонссон гэж. 그런데 주께서 내 음성을 들으셨나이다 하고 고백합니다. Тэгээ үхэгсдийн орны хөвлийгээс хашгирахад эзэн дууг нь сонссон. 하나님께서 이렇게 요나의 그 부르짖는 기도를 외면하시지 않고 하나님은 다 들어주시고 응답해 주십니다. Тэр Янагийн ингэж хашгиран залбирсан дууг бурхан сонсоогүй мэт үл таамсарлалгүйгээр бүгдийг нь сонсож хариулсан гэж. 여러분들도 이 큰 고난이 올 때, 환란이 올 때 요나처럼 이렇게 회개하면서 자신의 하나님의 뜻을 거역하고 거스른 죄를 회개하면서 하나님께 간절히 부르짖는 겁니다. Та бүхэн ч гэсэн бид бүхэн ч гэсэн зовлон бэрхшээл гамшиг тулгарах үед ингэж яг Йона шиг эзний өмнө өөрийгөө гин буруутай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч гимшиж тэгээд эзний авралыг эрен залбир чанга дугаар хашгиран залбирах хэрэгтэй юм аа. 하나님이 반드시 들으시고 구원해 주십니다. Тэгэх юм бол эзэн бурхан заавал сонсож хариулж өгөх болно. 예. 여러분 아멘이십니까? Амен уу? 아멘이시죠? Амен үсттэй. 예. 이런 하나님의 우리가 일꾼이고 이런 하나님의 자녀들이고 하나님의 종들입니다. Бид нар бол ийм л бурхны ажилчид, ийм л бурхны зарцнаар, ийм л бурхны хүүхдүүд юм аа. 여러분도 낙심하지 말고 절망하지 네. 말고 두려워하지 말고 생명의 네. 하나님, 구원의 하나님께 우리가 간절히 기도합시다. Тиймээс бүгдээрээ сэтгэлээр унахгүй, цөхөрөхгүй, айхгүйгээр амь амьдралыг захирагч эзэн бурхандаа хандан тууштайгаар залбирцгаая. 그래서 시편 기자는 이렇게 기록하고 있습니다. Тэгээ дуулал номыг бичигч ингэж хэлсэн байгаа. 환난 날에 나를 부르라. Зовлонгийн өдөр чи намайг дуудан хашгир. 내가 너를 건지리니 Намайг дууд, би чамайг аврах болно. 네가 나를 영화롭게 하리라 했습니다. Би чамайг алдаршуулах болно гэж хэлсэн. 이 시편 50편 15절에 나옵니다. Энэ болохоор дуулал 50-ийн 15 дээр хэлсэн байгаа. 여러분 얼마나 감사합니까? Үнэхээр 여러분 ямар 환난이나 여러 가지 역경이나 고난 두려워하지 맙시다. энэ үнэхээр талархуу штэ хэрэг. Тиймээс ямар ч зовлон, гамшиг, асуудал тулгарсан гэсэн айхгүй байцгаая. 하나님은 그런 환난과 고난을 통해서 우리를 연단하십니다. Бурхан тийм зовлон, гамшигаар дамжуулан бид нарыг дасгалжуулж байдаг. 그래서 하나님의 뜻대로 다시 순종하도록 연단하시는 거예요. Бид нарыг Бурханы хүсэл тааллын дагуу дуулууртай болгохын тулд энэхүү дасгалжуулж байдаг юм аа. 그래서 다윗도 시편 119편 67절 한번 봅시다. Давид ч гэсэн бас хэлсэн байгаа. 시편 Дуулал 119편 169-67 67절 67 кари 169-67 읽어보세요. Зовж шаналхийнхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다 하고 고백합니다. Зовлон идэлхээс өмнө
Би буруу замаар явдаг байсан, харин одоо би Бурхны үгийг сахин биелүүлдэг болсон гэж. 자, 또 71절, 시편 119편 71절 읽어보세요. За бас 72 дугаар эшлэлийн уншия 119-ийн 72. Таны амнаас гарсан хууль надад мянган алт мөнгнөөс чавгүй илүү юм аа. 고난당하신 내게 유익이다. 이렇게 고백합니다. 72 편 гэж юм. 72 편? 71절. 71. 71 дугаар эшлэл юм биш үү? Миний зовон шаналсан нь таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай гэж юм. Тэгэхээр зовж шаналсан нь одоо надад тустай гэж хэлсэн байна. 이 고난을 통해서 주님의 율례를 배우게 되었다고 고백합니다. Энд яг тэгэл тэр зовлонгоор дамжуулан эзний зарилгуудыг сурсан. 이게 주님의 율례라는 것은 주님의 뜻을 깨닫게 되었다는 것입니다. Эзний зарлиг гэдэг нь болохоор нэгэсэндээ эзний таалал, хүсэл тааллыг мэддэг болсон гэсэн үг. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан амны танд баярлалаа. 우리가 성경을 해석할 때 사도들의 해석을 그대로 믿고 순종할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бид тэр Библийг тайлбарлахдаа элч нарын тайлсан бичсэнийг, тайлбарсныг өөрсдийн чиг шугам болгож баримталж байхад туслаарай. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 것입니다. Бүх бичээс бурхан таны амьсгалснаар бичигдсэн билээ. 그래서 모든 성경을 하나님의 뜻대로 사도들이 해석하고 성경에 기록한 대로 그대로 믿고 순종할 수 있도록 믿음을 주시옵소서. Иймээс Библийн үг нэг бүрийг Библиэд бичигдснээр нь мөн таны зарснаар эзний элч нарын тайлбарласнаар тэр жигт нь итгэж бас цааш нь дэлгэрүүлж заахад туслаарай. 그리고 요나처럼 어떠한 역경 속에서도 고난 가운데서도 낙심하지 말고 하나님께 기도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бас Ёна шиг ямар ч зовлон бэрхшээл гамшиг зовлонгийн нөхцөл байдалд ч гэсэн сэтгэлээр өнөж цөхрөлж шантарлгүйгээр эзэн бурхандаа итгэлтэйгээр залбирахад туслаарай. 고난 가운데서 주님의 뜻을 깨닫고 순종하게 해 주시옵소서. Тэр зовлон дундаас эзэн бурхны хүсэл тааллыг ойлгож мэдээд дуулууртайгаар дагахад туслаарай. 그래서 우리가 섬기는 교회가 평안하고 든든히 세워지게 해 주시옵소서. Бидний чуулган үйлчилж байгаа чуулган эрүүл байж бат бөх зогсоход туслаарай. 주님의 위로와 성령의 능력으로 하나님의 일이 잘 되게 해 주시옵소서. Эзэн таны тайлбарлал болон ариун сүнсний хүч чадлаар таны үйлс бүхэн үнэхээр бүтэмжтэй сайн байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.